ngasi ayu phongkhiba tuan tuan machi phongsingdagi maruiba pausing khongatcharga mayamda share tawjige anbada rabies positive oiba hui thengnare hawkhiba sai inglising ani ga kungi December kunga mathoida hawba marak maisnam laikai da rabies oigani haina singnaba layongna hui ama laikidaba adugi sample test tawkhibagi report lakpada rabies positive oiba thengnare hari press na phangma pawsigi matungina rabies na maram oiduna laikidraba hui asi Rod Billerni haidi hawkibasai Englising ani ga kungi December kunda miyoi amagi ye thangba pambom da hui sina chikluraba tungda mathangi numit December kunga mathoida hui asil laikidabani haidi hui asi chingnani ngai oiba mawong da laikidaba asina maram oiduna Directorate of Veterinary and Animal Husbandry gi Diseases Investigation Laboratory da postmortem taraba matunda brain gi saruk khara lauduna rabies test taunaba Bangalore da sample thakibani test adugi result ngasi lakpara hui adu rabies positive oiba thengnakhibani hari Manipur da rabies positive oiduna hui sibi yarakpa asigi yenglaga pamdaba thokdok thoktanaba state veterinary department ka khusamnaduna matam gi oina sathaduna lakpa hui da tika thabagi thabak hena kanchina changsilagani haina Manipur dog lovers club na phongdorakli hiramasigi matang da state veterinary department gi machin chatpa misa amana pauksi asida phongdorakpagi matungina state asida rabies laina asi matam kyagi mamangdagi leraklabani laina asina maram oiduna hui hawdong amadi mi phawbu sikhibagi thawdok kaya ama laikrabani handak nauna amuk rabies positive oiba thengnariba asida miyamna kai hena mi paibagi mohta yum da loiriba hui hawdong singadu tika thatokpiyu department gi makai digisu lokhat phamthokpa thabak sing lokhat pagaloinana hui hawdok sing pak sana tika thadokpagi thabak pekhalagani masida miyamna mapung phana sogatpiyu karigumba hui hawdong na chikpa thoklabasu matam sana anti rabies vaccine kapthokpiyu haina miyamda appeal torokli nungdaram phongmachi phongsingdai share tawjakraba tentakna pawngtanga miyamda share tawjaramge nungthil pobopta airport manakta sakhangdaba singna nongmai sindonda mi ahumdagi sialama sum sana lakre Security gi akan ma section thorak lokhatuna lairibi Imphal gi airport lamida nungthil pobopta ngasi masana masabo police ni haina masak taksaba miyoi marina nongmai sindolda Tamil masa ahumdagi selama sum sana lakre heba pawmu sufongli atopa pawmu na gari accident na miyoi ahum sirei Imphal East amadi Imphal West district ki tongan mafam ahum na thokibe accident na miyoi ahum sirei Press na pangwa pawda ngarang numidang pung 3 minute kunrom taba matamda mayang Imphal Police Station gi manungsan ba Pawitek lamkhaida Tata Tipper amaga Maruti car amaga thengjinabada car da lakpa miyoi adu thina sokpadagi lekatnaba ngamdana sire laikhidraba miyoi adugi maming phamdom inawba sayang khaiga matoi apokpa laikhidraba tomba kawi iroi semba mayai lekaidagini thawdu aduga mari lainana mayang Imphal Police Station case ma lokhatpaga loinana asiba haksang adu ngasi rims ki mokta postmortem tarogi imung munungi miyoi singna khusinakre hari amaramda mamang sai Englising ani ga kun gi October da Nambol Police Station gi manungsanba singmang da thokiba accident da sokpadagi lekatnarakhiba nupi amasu mayumda ngasi sire laikhidraba miyoi adugi maming Nasukiyo Elias kitnu sai yankhiga manga mapuroiba laikhidraba Sangkhu kom kawi ichum karapatagini maaki asiba aksang adu ngasi rims ki mokta postmortem taraba matung imung munungi miyoi sina khusinakre hari atop thawdo amadana ngarang numidang pung 3 minute yangkhai manga rom taba matamda lamlai police station konba nongada makha lekai gi Imphal urkhul lambida khong chatpa miyoi ama santrokar na thomba thina sokpadagi lekatnaba ngamdana sire chenariba santrokar police na fare thawdo asida laikhidraba miyoi adugi maming Wahengbam Rajan Singha apokpa laikhidraba tombi sai yangkhaiga taruk kawi lamlai police station na konba telawdagini thawdu adugi matangna lamlai police station na case ma lokhatpaga loina laikhidraba miyoi adugi asibaksang ado ngasi rims ki mokta postmortem taraba matung imung munungi miyoi sina khusinakre haina spaws na phungdorakli makha tarakpona yamna ngakningai oiriba paw amana mayam sakhangdaba jibana yumda yokpa sasan leptana hatli Senapati Police Station gi manungsanba Karong area da sa sansing sakhangdaba jibana hatlamle district forest official mapam aduda sangsinduna yengsinkhre ningsingba yabadi Englising ani gi taraga nipana Manipur gi tongan mapam singda maruoina Senapati da yumda yokpa sa sansing sakhangdaba jiba mana paktaknana hatpagi thoktok thokpa laikrabani hawkhiba December thadagi hawraga Karong amasung Khongnem area da sakhangdaba jiba sina
नेपाली की इमुंग सिंगदा लोइबा हामेंग मंगा हाटख्रे हाइदि पाउगी लिखुन अमना हाई हौखिबा डिसेंबर थादा कारोंग अमसुम खोंगनेमदा केजी 30 रोम लुम्बा हुई लाब्राडोर अमा यावना मिरोनबी हामेंग अमसु हामेंग मसा पुन्ना 13 सखंगदबा खोंसा मरीगी ममी ताबा जीवा सिना हाटख्रे डिसेंबर 19 हामेंग मरी डिसेंबर 30 हामेंग अमा डिसेंबर 30 हामेंग अनि हाटख्रे अमदी लेब्राडोर हुई अमना था सिगी अमदा मंगक समदा केनाइन मार्क लेरंबगा लोइनन सीना फंखिबनी था सिगी अनिदसु हामेंग अमा सीना फंखि हाइदि पनबा याबदी कईनी हाइन सिंगनबा सागी खुंगुल तरंबा थेंगनबदगी मार्क अदु मरी लेनबसिंगदा करम सागिनो हाइबा खंगदोकनबा थाखिबा लेख्रबनी अदुबो हौजिक फावबगी चपचाबा करी सानो हाइबदी खंगलकपा लेथ्रिबनी हाइनसु पाउसिनसु मखातना फोंदोरक्ली पाउसु लुसिलकपुन तेंतकना मरुइबा पाउ खरा म्यामले शेयर तौजरमगे प्राइम मिनिस्टर ने स्टेट सिंगी सीएम सिंग वरी सनखरे कोविड वैक्सीनेशन की अहानबा फेज की असंग सेंफम सेंटर न पुथोकनी प्राइम मिनिस्टर था सिगी 13 हौना लेबा असिदा अहानबा तंगकी ओइना कोविड वैक्सीनेशन कापथोकदौरिबा असिगी मरी लेनना ngasi प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टेट मसम यूनियन टेरिटरी सिंग मिनिस्टर सिंगा वरी सनखरे प्राइम मिनिस्टर की मैकेदिगी कोविड वैक्सीनेशन की फर्स्ट फेज की असंग सेंफम खुदिमक सेंटर न पुथोकनी हैना फोंदोखरे हैबा पावमसु ngasi फोंगिबा सिफोंसिंग फोंगनरी मखासा थरकपोइन अतोप पावमना हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के मरी लेना कोसेमना प्रिंसिपल सिंग लोइना मिफम पांगथोखरे हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 के मरी लेना काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर कोसेमना तुआन इंस्टीट्यूशन सिंगी प्रिंसिपल सिंग लोइना नोमगी ओइबा खननैनबा मिफम अमंगसी जॉनसन हायर सेकेंडरी स्कूल दा पांगथोखरे मिफम असी मरु ओइना स्कूल सिंगी रिपोर्ट अमदी फीडबैक सिंग कलेक्शन तौबगा मरी लेना मणिपुर सरकार दा हायर सेकेंडरी एजुकेशन 2021 पांगथोकपगी मतम लेपननबा सरकार दा मसिगी रिपोर्ट अमा सबमिट तौनबगी मतंगदनी हैना चिफोंगसिन फोंदोरक्ली अमसुंग खननैनबा सेक्शन अदुगा मरी लेना कोसेम की चेयरमैन डॉक्टर एल महेंद्र ना हाइकिबदा मरी लेना स्कूल सिंगी प्रिंसिपल सिंगा इंटरेक्शन सेक्शन पांगथोकलबा असी एग्जामिनेशन असी पांगथोकपा यागदरा नत्रगना यारोइदरा हाइबगी इन्फॉर्मेशन अमसु फीडबैक सिंग अदु लौनबगी दमक्तने स्कूल प्रिंसिपल सिंग रिपोर्ट असिदा युमफम ओइरगा हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 असी एसओपी गाना पांगथोकनबा थौरंग तौगदबने खननैनबदुदा अपुनबा महिरोइ मसिंगी सादा यांखैदगिना हुमफुदी ऑनलाइन क्लास थकी हाइबगी रिपोर्ट फंगी मिफम अदुदा लाकदोरिबा अप्रैल अमसु मे थादा लेबा असिगी ओइना हायर एग्जामिनेशन पांगथोकनबगी टेंटेटिव ओइबा तारीख अमा हानना लापथोखिबगा मरी लेना एग्जाम हौद्रिंगैगी मंगोइनना महिरोइसिंगदा था अनि अहुम महि तंबीनबगी खुदोंचाब पीनबगी मतंगसु खनखि अदुमैनमा कंट्रोल रूम न तोवान इंस्टीट्यूशन सिंगदगी फंगबा रिपोर्ट की मतुंग इनदी इंस्टीट्यूट चामगा मार्फुगा निपान की मनुंगदा चामगा कुंथ्रागा मंगादी हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2021 असी करिगुंबा फिबम अमा ओइरबसु पांगथोक हनिंगबगी अपामा फोंदोखि लेमहौरिबा इंस्टीट्यूशन सिंग असिगी फीडबैक सिंग गाइदी स्टेट असिगी ओइना पुन्ना इंस्टीट्यूशन सनीगे तरुक लैबिगी मनुंगदा हायर सेकेंडरी स्कूल खरा अमादी कॉलेज सिंग अटैच तौखरबा इंस्टीट्यूशन चामगो मार्फुगा निपान खक्तम गाइदी हाइदी लोइसिलकपोइन मपालमगी ओइबा मरोइबा पावमा उत्तर प्रदेश दा आम आदमी पार्टी की एमएलए दा मुकमही साइसिलुबा अमा पुलिस न फाजिनख्रे उत्तर प्रदेश की रायबेरी दा लैबा स्टेट गेस्ट हाउस दा लेरंबा आम आदमी पार्टी एएपी की एमएलए सोमनाथ बर्ती दा मुकमही साइसिन्दुना लेजिस्लेचर असिबु इकाइबा पीबगी चार्ज स्टेट पुलिस न एक्टिविस्ट फाजिनख्रे हाइन एजेंसी की पाउन फोंदोरक्ली एमएलए असिन उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ अमदी स्टेट असिगी बीजेपी सरकार न सलाइरिबा हॉस्पिटल सिंगी मरमदा हुंदुना वा nganglingeda changsilakpa aduna tabada hangoiba pokpa amasum mi usittabigi wa nganglakpadagi tabada nungaitaba poktuna MLA aduda likli makhum hangdolaga langsinmani haibasu police na official adugi masin hangbada khangmangam khre haidi losilakpoina maruiba paw mana Imphal amasum Jiribam police station na crore amarongi heroine fare Imphal police station ki osina lusingba timna lupa crore amarongi oigadaba heroine number 4 kilogram amarom thasigi mapangi nuthil pung amarom taba matamda fabagam khre paw snai akanaba paw ama phangmadagi Imphal police station ki osina lusingba timna North AOC da lumduna leiringada lilongdagi Guwahati tamna chatkigadaba tata truck
खामलगा थीबु हुंबा चथबदा ट्रक अदुगी बॉडीगी मथक थंग सरुक सापोन केप चामगा मंगादा हाप हीरोइन नंबर 4 किलोग्राम अमरप लोलगा पुरक थेंगनबदगी ट्रक अदुगी ड्राइवर अमदि ट्रक अदुगा कोनना फारे अमरमदा जिरीबम डिस्ट्रिक्ट पुलिस न सही सुद्रीबा नुपी मसा अमा मयाई काबा ड्रग ब्राउन शुगर ग्राम सामगा कुनगा कोनना फॉरेनर चेक पोस्ट की ngarang nungthil pung ohumrom tabada matamda fare paus na ngarang nungthil gi pungpham masida jiribam lomdagi asam lomda sangnaba thaurakhiba auto rickshaw MN06SJ0044 amasum jiribam da leiba foreigner check post khamlaga check tokhi auto rickshaw du da tonglakpa sei sudriba nupi masa ama yoramadagi nupi police anina check tawpamna pusilaga check tawna sapon cap tarada haplaga फिनुंग लोलगा पुरंबा थेंगनबदगी माकु फाखिबनी हैन पाउसना मखातना फोंदोरगदे थैंक यू।